tekereza akanya gato uko wakumva umeze. Uri umubyeyi warabyaye abana 4 mu gihe cy'imyaka 10 nyuma yo kubabyara. Abo bana bagapfa umwe ku wundi bazize impfu zisanzwe, bose bagashira ukisanga uri incike. Hanyuma wongera utekereze abantu bagushinje kuba ari wewe wiyiciye abo bana, ugakatirwa igifungo cy'imyaka 30 muri gereza ushinjwa kwica abana 4 wibyariye kandi utarigeze ubikora. Ibi nkubwira ushobora kubyumva nk'inkuru y'umugani ntubyiteho, ariko biragenda biba inkuru mpamo y'umubyeyi witwa Kathleen Folbig, umunya-Australia-kazi wo mu gace ka Hunter Valley ko mu ntara ya New South Wales. Yamamaye cyane mu rubanza rwe mu mwaka wa 2003, amenyekana nk'umugore w'umwicanyi ruharwa muri Australia's worst female serial killer. Folbig kuri ubu amaze imyaka igera kuri 18 muri gereza nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kwica imfura ye Caleb ndetse n'abandi bana 3, Patrick, Sarah na Laura bakurikiraga imfura ye. Gusa kuri ubu ibimenyetso bishya by'ikoranabuhanga biri kugenda bigaragaza ukundi kuri kunyuranye n'ibimenyetso urukiko rwagendeho rumukatira. Yagize intimba yatewe no kubura abana be 4 mu gihe atariyakira, ashinjwa kuba ari we wabiyiciye, none amaze imyaka 18 muri gereza. Ikaze mu kiganiro, nitwa Cyprien Ngendahimana. Mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatatu kwa 2021, abahanga mu bya siyansi bakomeye ndetse n'inzobere mu buvuzi bagera kuri 90 basinye impapuro zizwi nka petition cyangwa petition mu ndimi z'amahanga, bashyikirije guverineri w'intara ya New South Wales basabira imbabazi Kathleen Folbig, banasaba ko ahita arekurwa. Mu basinye izo mpapuro harimo 2 bahawe ibihembo byitiriwe Nobel ndetse n'abantu 2 bafatwa nk'abanya-Australia b'umwaka, ni ukuvuga uwahoze akuriye abahanga mu bya siyansi ndetse n'umuyobozi w'inteko y'abahanga mu bya siyansi muri Australia yitwa Professor John Shine. Uyu avuga ko hashingiwe ku bimenyetso bishya bya siyansi n'iby'ubuvuzi bigenda bigaragara bijyanye n'urubanza rwa Kathleen Folbig, gusinya izo mpapuro aricyo kintu cyonyine cyari gikwiye gukorwa. Folbig narekurwa akanahanagurwaho ibyaha by'ubwicanyi bw'abana be 4, inzira y'umusaraba yanyuzemo izafatwa nk'ikosa rikomeye ryakozwe mu butabera mu mateka ya Australia. Rirakomeye cyane ndetse kurusha ikosa ryakozwe mu rubanza rwa Lindy Chamberlain. Uhise wumva utamuzi, reka mukubwireho gatoya. Ni umugore wavukiye muri New Zealand, nawe wigeze guhamwa n'icyaha cy'ubwicanyi atakoze muri rumwe mu manza z'ubwicanyi zavuzwe cyane muri Australia. Uyu yashinjwe kwica umukobwa we Azaria wari umaze ibyumweru 9 gusa avutse. Icyo gihe hari tariki 17 z'ukwa 8 mu 1980, bakaba bari bakambitse ku rutare runini rwa Uluru ruri mu majyaruguru ya Australia. Mu rubanza rwe uyu mugore yakomeje kuvuga ko yabonye imbwa yo mu muryango w'imbwa zizwi nka dingo ziboneka muri Australia isohoka mu ihema aho umwana w'ibyumweru 9 yari aryamye. Icyo gihe ngo yavugije induru mu ijwi riranguruye, Mana yanjye imbwa intwariye umwana. Nubwo bimeze gutya ariko abari bakambitse aho bafatanyije n'abayoboraga batembera kuri urwo rutare rwa Uluru barashakishije hose ariko baraheba. Umubiri w'uwo mwana w'ibyumweru 9 ntiwigeze uboneka. Nyuma yaho iperereza ryaje kwemera ibyo Lindy Chamberlain n'umugabo we Michael Chamberlain bavugaga, ariko abayobozi bashinzwe kubahiriza amategeko bakomeza gutsimbarara bavuga ko umwana yishwe na nyina. Icyo gihe izo mbwa zo mu bwoko bwa dingo ntizafatwaga nk'izishobora guteza ikibazo ku bantu, ari nayo mpamvu kuri kwabo babyeyi kutumvikanya na gato. Iperereza rya kabiri ryakozwe nyuma y'umwaka umwe ryaje kugaragaza ko uwo mwana yakaswe ijosi, igihimba kikaza gukurwaho nyuma. Ibimenyetso by'amaraso byagaragaye mu modoka y'ababyeyi b'uwo mwana, ariko nyuma byaje guteshwa agaciro kandi aricyo kimenyetso simusiga ubushinjacyaha bwifashishije muri urwo rubanza. Lindy Chamberlain yaje guhamwa n'icyaha cy'ubwicanyi, akatirwa igifungo cya burundu muri gereza. Umugabo we Michael nawe yahamijwe icyaha cy'ubufatanyacyaha, akatirwa igifungo gisubitse cy'amezi 18. Abariko baje kubabere. Mu rubanza rwe Lindy yavugaga ko umwana we yari yambaye ikoti, ariko nta kimenyetso cyagaragaye cy'undi mwenda w'umwana uwo ari wo wose hafi y'aho ababyeyi bari bakambitse.
nyina w'uyu mwana yari akiri muri gereza kugeza mu mwaka w'1986, yaramaze kujurira kugera no ku rukiko rukuru rw'ubujurire, ariko ibimenyetso byose yakekaga ko byamugira umwere bifata ubusa. Icyo gihe nibwo ku buryo bw'amahirwe akomeye haje kuvumburwa ikimenyetso cyaje guhura neza n'ukuri yagaragazaga mu rukiko. David Brett yahoze ari umukerarugendo w'umwongereza. Muri uwo mwaka w'1986 yapfuye ari kugerageza kurira urutare rwa Uluru. Itsinda ryarimo rimushakisha ryaje kubona ikoti rihura neza n'iryo Lindy Chamberlain yavuze mu rukiko ko umwana we yari yambaye mbere y'uko imbwa imutwara. Iryo koti riboneka mu gace kari kazwiho kubamo imbwa nyinshi icyo gihe. Icyo kimenyetso cyatumye abayobozi bategeka ko hakorwa irindi perereza, banasaba ko Lindy yahita arekurwa. Byafashe indi myaka 2 mbere y'uko Lindy n'umugabo we bahanagurwaho ibyaha nyuma y'iryo perereza rishya. Uru rubanza rwaravuzwe cyane mu itangazamakuru mu myaka ya za 80, ndetse haza no gukinwa filime yiswe A Cry in the Dark yari ishingiye ku nkuru ya Lindy n'umugabo we. Iyi filime ushobora kuba warayibonye. Yakinwemo n'ibyamamare Meryl Streep wakinnye ari nka Lindy, ndetse na Sam Neill wakinnye ari nka Michael Chamberlain, umugabo wa Lindy Chamberlain. Nubwo Lindy Chamberlain yarekuwe, impamvu y'urupfu rw'umwana we yakomeje kugibwaho impaka mu myaka myinshi yakurikiyeho, benshi muri Australia bemeza ko hari andi makuru ataramenyekanye kuri urwo rubanza. Lindy n'umugabo we baje gutandukana nyuma y'imyaka mike yabarekuwe. Lindy atangira ubukangurambaga bwo kugaragaza ko izo mbwa zo mu bwoko bwa dingo ari ikibazo ku muntu kuko zishyira mu kaga ubuzima bwe. Mu mwaka wa 2012, ni ukuvuga imyaka 32 nyuma y'urupfu rw'uwo mwana, umuganga wakoze isuzuma ku rupfu rwe yaje gutanga raporo ya nyuma igaragaza ko urwo ruhinja Azariya rw'ibyumweru 9 koko rwatewe rukanatwarwa n'imbwa, nk'uko ababyeyi barwo batahwemye kubivugira mu rubanza. Urubanza rwahise rugera ku musozo. Nyuma y'umwanzuro w'urukiko, Michael Chamberlain yagize ati, ukuri noneho kugiye ahabona, ni igihe cyo gukira ibikomere bikaba n'amahirwe yo gutuma roho y'umukobwa wacu iruhukira mu mahoro. Tugaruke kuri Kathleen Folbig natangiye nkubwira muri iki kiganiro. Kugira ngo ubyibuke neza, abana be 4 barapfuye umwe ku wundi bazize urupfu rusanzwe, ariko aza gushinjwa kubica ndetse birangira icyaha atakoze kimuhamye, ku buryo bamaze imyaka 18 muri gereza. Impapuro cyangwa petition zasinywe n'abahanga mu bya siyansi ziri kugaragaza icyuho kinini hagati ya siyansi n'amategeko muri uru rubanza. Nyuma y'ibirego byinshi by'ubujurire ndetse n'iperereza ryimbitse ryo mu 2019 ryongeye gusuzuma ibyaha Folbig yahamijwe, abacamanza bo muri Australia batesheje agaciro bivuye inyuma ibyo gushidikanya ku bimenyetso byagendeweho mu rubanza, bashyira imbere ibimenyetso bivugwa ko bicagase byatanzwe mu rubanza rwe ndetse n'ibikorwa yakoze mu myaka y'ubuto bwe. Umwanzuro ufatika ni uko hari umuntu wababaje bariya bana mbere y'uko bapfa, kandi bapfuye bababaye. Uku niko Reginald Blanche wahoze ari umucamanza akanayobora iperereza ku rupfu rw'abo bana yabivuze, yongeraho ko ibimenyetso nta wundi bishyira mu majwi uretse Folbig, mama w'abo bana. Mu myaka 2 ishize nabwo ubuyobozi bw'intara ya New South Wales bwari bwatangaje ko nta buye ryasigaye ridahiritswe ngo hashakishwe ikimenyetso ahashoboka hose no munsi y'amabuye cyahuza n'ukuri kwa Kathleen Folbig, ariko bigafata ubusa. Gusa siyanse ikomeje kugaragaza ko hari ugushidikanya gufite ishingiro ku byaha Folbig yahamijwe. Siyanse muri uru rubanza ifite ibindi bihamya bidashobora guteshwa agaciro. Niko Professor Joseph Jacques, umushakashatsi akaba n'umuhanga mu by'uturemangingo bivuga. Umushakashatsi ku ndwara z'abana n'ubuzima rusange witwa Professor Fiona Stanley nawe yunze mu rya Professor Joseph Jacques. Birababaje kuba ibimenyetso bya siyanse n'iby'abaganga bitarahawe agaciro muri urwo rubanza, ahubwo urukiko rugahitamo kugendera kuri ibyo bimenyetso bicagase. Uyu ashimangira neza ko bafite ibindi bisobanuro ku rupfu rw'abo bana 4 ba Kathleen Folbig. Ibyo bisobanuro bikaba bishingiye ku bushakashatsi bwa vuba bwagaragaje imihindagurikire y'ingirabuzima fatizo mu mubiri wa Kathleen Folbig n'abakobwa be 2. Abahanga mu bya siyansi bavuga ko bishobora gutera indwara, bakemeza ko ari byo byateye urupfu rw'abakobwa be 2, Sarah na Laura. Izindi mpinduka ku ngirabuzima fatizo zagaragaye ku bahungu be 2, Caleb na Patrick,
nubwo abashakashatsi bemera ko kuri abo bahungu ho hagikenewe gukorwa ubundi bushakashatsi. Ubuvumbuzi bw'ibanze ku mpinduka z'ingirabuzima fatizo z'abo bakobwa bwakozwe mu mwaka wa 2019 bukozwe n'itsinda ry'abashakashatsi ryari riyobowe na Carola Vinuesa, umwarimu wigisha ibijyanye n'ubudahangarwa bw'umubiri n'ubuvuzi bw'utunyangingo muri kaminuza y'igihugu ya Australian National University, akaba ari nawe uri ku isonga mu basinye impapuro zisaba irekurwa rya Folbig. Mu kiganiro aherutse kugirana na BBC, yavuze ko basanze impinduka zitigeze zimenyekana mbere ku ngirabuzima fatizo za Laura na Sarah, bakaba barazikomoye ku mubyeyi wabo Kathleen. Izo mpinduka zagaragaye mu ngirabuzima fatizo yitwa CALM2 ihinduka calmodulin. Calmodulin yahindaguritse nayo bikaba ishobora gutera umutima guhagarara mu buryo butunguranye. Mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize, abahanga mu bya siyansi bo muri Australia, Denmark, Ubufaransa, Ubutaliyani, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaje ibindi babonye mu bushakashatsi bisohoka mu kinyamakuru cy'ubuvuzi Europace gisorwa n'umuryango w'Uburayi wiga ku by'indwara z'umutima. Itsinda ryo muri Denmark riyobowe na Professor Michael Toft Overgaard wo muri kaminuza ya Aalborg University ryakoze ubushakashatsi bugamije kureba uburyo ingirabuzima fatizo ya CALM2 yagize impinduka ishobora gutera indwara. Basanze impinduka z'iyongirabuzima fatizo mu mubiri wa Folbig zarabaye mbi cyane, kimwe n'izindi ngirabuzima fatizo za CALM zikunze gutera guhagarara k'umutima n'urupfu, by'umwihariko mu bana igihe basinziriye. Abo bashakashatsi bavuga ko iyo ngirabuzima fatizo yagize impinduka ariyo yateye urupfu rw'abo bana babiri b'abakobwa ba Folbig. Abo bakobwa bombi bari barwaye za infection mbere y'uko bapfa. Abo bashakashatsi bakavuga ko guhagarara k'umutima kwabo bishobora kuba byaratijwe umurindi n'izo infection. Abo bashakashatsi banagaragaje ko abandi bana babiri b'abahungu, Caleb na Patrick, buri wese yari afite ubundi bwoko bw'akanyangingo fatizo kavugwaho guteza ikibazo cyo guta ubwenge mu mbeba, icyo umuntu yagereranya n'igicuri. Ubushakashatsi bwa vuba ku tunyangingo fatizo burahamanya neza n'ibitekerezo by'inzobere mu buvuzi byari byatanzwe mbere, bigaragaza ko abana ba Folbig bazize indwara zisanzwe batishwe nk'uko inkiko zabihamije nyina w'abo bana. Ikibazo cyo guhamya abantu ibyaha batakoze bagafunga imyaka myinshi gisa n'ikimaze kumenyerwa muri Australia. Umugabo witwa David Eastman wakatiwe igifungo mu mwaka wa 1995 agafunga imyaka 19 ashinjwa kwica umupolisi, byaje kugaragara nyuma ko yarenganyijwe ahabwa impozamarira ya miliyoni hafi 5 z'amadolari y'Amerika. Uyu nawe yarekuwe nyuma y'igihe kirekire agaragaza ko yarenganyijwe, ariko ibimenyetso yatangaga ntibihabwa agaciro. Muri leta ya Tennessee, imwe mu zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho umugabo witwa Lawrence McKinney w'imyaka 61 aherutse guhabwa impozamarira ya miliyoni y'amadolari nyuma yo gufunga imyaka 31 azira icyaha atakoze. Uyu yari yafunzwe mu mwaka wa 1978 ahamijwe icyaha cyo gufata ku ngufu n'ubujura buciye icyuho, aza kurekurwa mu 2009 nyuma y'uko bigaragaye ko yabeshyewe. Kuri ubu ntibiramenya icyo urukiko ruzemeza ku kirego cya Kathleen Folbig, nawe bitangiye kugaragara ko yaba amaze imyaka 18 muri gereza arengana. Nk'uko byagenze kuri Lindy Chamberlain nakubwiye mbere, Folbig aracyari muri gereza ategereje icyemezo kizafatwa n'urukiko nyuma y'uko abo bahanga mu bya siyansi basinye impapuro zisaba karekurwa, nawe ubwo akaba gikomeje kugaragaza ko ari umwere. Wongera utekereze gatoya uko byagenda uramutse uhamijwe ibyaha utakoze ukabifungirwa, noneho guhamwa n'icyaha cyo kwihekura kandi urengana. Mwakoze gukurikira ikiganiro, nitwa Cyprien Ngendahimana, naho ubutaha.